sikhumbule kuphakameni. Mina Sabatha mayibenhle kwabangcwele. Uthabo kaSambuthi lobingelela ekseni kuyisabatha kwinanda 88.4 FM. Phezulu entabeni zaseNqwaqube la sihleli khona siyabingelela. Sibingelela konke umlaleli okwazile ukuthi avuke sithi siyabonga kumdali wezulu nomhlaba esasicelile sathi uma evumile yena na kanjani siyoba sikhona. Yacaca ke umdali usivumelile ukuthi sibe khona nakho sikhona namhlanje siyakhuluma usivusile siyabonga sibonga khona ukuvuka sibonga ukuzivikela ingozini zonke bengase sehlele nomubu benokusicindezela singavuki kodwa cha ukwazile umdali ukuthi asigcine asivuse sikwazi ukuthi namhlanje siphinde sihlanganyele kanye nabantu bonke bakhe sizokwabelana ngeindaba zakhe. Siyacela ukuthi umdala wensuku asiphe umoya siphe namazwi esiwakhuluma singakhuluma okuzokona abantu bakhe umdali nokuzosona nathi sibehleli la sibe sikhuluma. Sicela sipha amazwi amahle amazwi akhaya azosakha sonke sikwazi ukuthi siphile kuphile umphefumulo okuyiyona kakhulu esisuke sikhuluma nayo. Namhlanje ke njengenjwayela ngami ngedwa ngihamba nomfundisi uJS Mhlongo kodwa uzobingelela nje mase sibuya ngale kusazothi nje sithi nje xinti ishinto yethu ukuthi skiphi sikuluphi uhlelo bese siyakwazi ukuthi siqhubeke. Awu ngithi izosho lento ithi sikhumbule kuphakameni yavele yangasho hayi ke kulungile ke noma ingasashongo sesoqhubeka nje singene kuluhlelo usikhumbule kuphakameni lesikuona siyatholakala lapha ku Facebook page sikhumbule kuphakameni siyatholakala ku Facebook page inanda 88.4 FM siphinde futhi sitholakale ku WhatsApp ungathumela imiyalezo khona uWhatsApp wethu uthi 068 764 9969 068 764 9969 mfundisi siyabingelela kwinanda FM 88.4 siseintabeni zaseNqwaqube. Sibingelela ke ngegama elithi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele sisosukwini olukhulu lwesabatha. Namhlanje ke ngiqale nje ngibonge bafowethu ngibonge angazi ukuthi isikhathi singakanani umuntu afika la ekhuluma le ndaba. Ngibonga into eyodwa ukuthi akabikho kubi esengikuzwile nephunga esengilizwile elithi ningiphoxile la nala. Angazi ke noma abantu bathuli ngoba besaba yini noma asikaze siphoxe ngempela. Kodwa ngithi angibonge kuqala bese ngidlule kubongeni lokho. Bese ngibonga uNkulunkulu wasekuphakameni okwazi ukuplana izinto zakhe. Ngoba njengoba siyila nje ikhona into engihluphayo ukuthi ingabe sisenza kahle yini. Ngoba ithi inkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga ithi akulula ukuma phakathi kwabantu bakaNkulunkulu ukhuluma indaba kaNkulunkulu umuntu ofana na isho yona ithi umuntu ofana nami nje kanje. Ithi ngoba ngeke ukwazi ozokukhuluma ubakhiphe endabeni kaNkulunkulu. Uthi ithi ke inkonzo kuyenzeka zibe mbili kunenkonzo yokusiphula kunenkonzo yokutshala. Uthi kodwa akekho umuntu ofisayo ukuthi ngeyilangameni kwinkonzo anikwe inkonzo yokusiphula. Iyahlupha ke lento sikhuluma phakathi kwabantu abangafani. Sikhuluma phakathi kwabantu abeza esontweni abanye bene science. Abantu abane science ke khona isikhathi la bethi khona uNkulunkulu akekho. Njalo ke kuyokufanele emakhona impikiswane khona njengoba sinje sinake kwesinye isikhathi singaphenduli kakhulu kunabantu ofuna ngabaphenduli. Yes. Ngoba ubaphendula inhloso yabo kusuke kukhipha entweni uNkulunkulu akuthi umuntu ukhulume ngayo. Bahlakaniphe badlula yena uNkulunkulu la bantu yakubenze lutho. Bahlakaniphile. Badlula uNkulunkulu. Manje na ke engifuna ukusho kunye ukuthi ngifuna ukubonga. Ngithe njengoba siyila nje uthi umfo kaSambuthi ngelinye ilanga. Angani Masulumaneni la kuthiwa khona akulula ukuyothandazela umuntu nawe ugula.
akulula ukuyothandazela umuntu nawe ugula. Ingakho kukhona incwadi ethi lo owehlayo uyena owakhuphuka. Ngenye indlela la kuchaza ukuthi uyabona umuntu uncika ngeindonga ukhotha umlomo womile. Ayikho into engakuplanisa ukuvula ibandla njengokuthi ngifuna ukuyeka ukukhotha umlomo. Awuthunyiwe uNkulunkulu, uthunywe indlala. Anganoma kezwakala yini. Kodwa imvamise abantu abaningi masikhuluma ngobhombela. Khona into ngisacaphuna nje ngenzela ukuthi ngoba ngifuna ukubonga la ngibonga indoda yakaJobe. Elosiqalile la asikhiphe ngisho isenti iyasithatha isilethe la. Umshumayeli usithole. Iyasithatha isilethe la. Manje inkinga ekhona. Ngicela uNkulunkulu angene enhlizweni yakhe ngoba ngeke wazi mza esekhathele sethi ngizothi ngiyayeka baphatheke kabi. Eseyidonsa. Ingakho ke uNkulunkulu abantu abathumayo ukuthi bazosebenza indaba yakhe imvamisa yabo ubadonsa phezulu benezinto abehlisele phansi. Ingakho enye indoda mememeza uNkulunkulu ethi ngiyawuthuma bani na esihlanipha le ndoda ethi nange memeza ethi ngiyothuma bani kodwa ihlo lakhe libheke mina. Yayisithi kimi ngokuba ngcolile futhi ngihleli phakathi kwabantu abandebe zabo zingcolile. Ifuna ngaphambi kokuthi uNkulunkulu ayithume enze njani ageze indebe zayo. Ngoba ayikwazi ukukhuluma indaba kaNkulunkulu ngeindebe ezingcolile. Ngikhuluma ngobhombela. Ubhombela uma esuka entabazwe waye namakhosikazi akhe. Waye noyise nonina. Waye neinkomo zakhe. Wafa. Manje nake la ezwini abantu abayinkinga kakhulu yilaba abathi bangene enkolweni bengafile abavele basuke nje ekade evele eyifele afuna ukuphiliswa inkolo. Manje ubhombela wabulawa inkolo wakhohlwa yonke into kwaphuma yonke into enyameni yakhe. Kwaphela uthando lweingane zakhe wathi anginangane. Kwaphela uthando labazali bakhe wathi anginababa anginama. Kwaphela uthando lweinkomo zakhe wathi anginankomo. Wayeseyashiya wazosungula ibandla. Ithi into engiyishoyo ekupheleni kwalomthandazo thabathi igeja ulime. Ekupheleni kwalomthandazo thabathi igeja ulime. Lo owehlayo uyena owakhuphukayo. Incwadi leyo ka Efes 4 verse 10. Efes 4 verse 10. So besifunda. Manje na ke ngiyacela sibhekisise lento ukuthi noKristu uma esuka usuka ebunganeni unikwa izinto zasezulwini eyingane wehla useyiphethe izinto zasezulwini akakhuphuke esuka kubantu abangenalo ukuthi ayoyifuna ngoba mekhuphuka ayoyifuna uzoqala afune kubantu ukuthi ngicela indlela yokukhuphuka ngikhuphukele lapha. Mezike zaningi ingakho ubhombela into yokuqala ayenzayo ubhombela isabelo esiningi somvuzo awusebenza wasinikela kubantu abahluphekayo. Amaplaza awathengayo babuza omunye umlungu uthi Shembe wawusuthenga amaplaza amaningi kanti nomndeni ongakanani. Uthi lama plaza engiwathengayo ngiwathengela intandane uNkulunkulu angithume kuzona. Wena wathengela intandane ezakho ke uthi mina angisena ngane ezami izingane yilezi engithunywe kuzona uNkulunkulu. Kuningi akwabela abantu abayibandla kunakwabela izingane zakhe. Ngangokuthi kwagcina izinto zakhe kweza abantu bebandla khona ezinye ezayibhalwe ngabantu khona ezayibhalwe ngomfundisi umncane zibhalwe ngabo
ngoba wehla manje la ke sinabafundi sibamanga nje isikhathi esiningi ingoba ubuka ithenye insizwa yenza ihlaya ithenye insizwa eqhamuka la emazweni lawa akithi eAfrika utho umunye ngiyafa indlala uthi hey lalela bakhuluma ngale bengakubo uthi thenga isudu neBhayibheli uhambe eSouth Africa ufika uthola umsebenzi uyena ke lo muntu lo ongafile enyameni ozofika kuvukusa udogqokweni uvukusa udogqokweni afika abone intombi abone izingane zabantu enza imkhuba ngoba akehlanga ngoba akaqhamuki phezulu uqhamuka phansi uqhamuka endlaleni uzofuna izinto kubantu abafundisi abangathunyiwe ubabona ngento eyodwa umbona ngoba amehla bebovu unganikeliwe umbona ngoba amehla abebovu kuvukulaka monganikeliwe umbona ngokuthi izinto zokuqala ayicabangayo acabanga umndeni wakhe kunokucabanga abantu athunywe uNkulunkulu mase thenga amaplaza ushembe iyabuza umlungu pho ngoba wena uzosindisa abantu wasuthenga le ndawo ebiza uthi wasuba nendawo uthi kabheka bezayo kanti bazobe bafendla abantu ubuzo umlungu wasuthenga le ndawo kubangcwaba uthi ushembe phela njengoba ngizoba kufundisa ukuthi abashintshe babantu bakamoya lo moya engithi abawondle umgwaqo wawo udlula kabheka bezayo bese ufika kuNkulunkulu udlule ethuneni umgwaqo oya kule ndawo engibabizela yona umuzi okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga yini pho edala ukuthi wena ngilibonile lo hlobo labantu lolu hlobo labantu oluthi maligula luthe ingathi ngabisolifikile usuku ngibone lelizwe okuthiwa lihle likhazimula lo mzi othi ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga kungabe lokukholwa kwethu esikuko namhlanje kusafana nolabo bantu ngikhuluma la ngabantu engifica iNazaretha yababanye ivalelwe ebhokisini ngoba ukuthi uma umuntu eshona umNazaretha ubuyiselwe emva ngoba awulona ifa lezingane zakhe umuntu umeshona imvunulo bibuyiselwe enkosini ahambe nomuntu oyoyihlenga imvunulo ngoba imvunulo kaShembe akuyona yakho ngidlula nje kulezi zinto ukuthi sikhumbuzane ngazo abantu laba ababengena washa abalicuphayo ababazi ikhathi zokuthandaza ngokwemvelo abazi kahle ukuthi ngo6 ngiyathandaza uma ngiqeda ngo6 ukuthandaza kuzofanele ngazi ukuthi sengiyalala ngizovuka ngo4 eke sikhulume ngigcike caphuna kancane le ukuthandaza khona abantu abazi ukuthi u12 ucompulsory noma uphoqiwe ukuthi ube khona u12 uwumthandazo wokulwa nezitha uma kuxakekile inkosi u12 ngiyakhumbula yayikimemeze inkosi ilanga ithi batwana basezulwini abelungu bathi ngomzi wasekuphakameni ngicela senze isiguqo sika12 ngiyonitshela uNkulunkulu mase ephendulile ngelinye ilanga ibala izinsuku ithi kuzoba izinsuku ezisihlanu senze isiguqo sika12 asifani nesika4 esika4 sina nengoma yakhona eqondene naso 63 kade ngilele ngivuse inkosi kade ngilele ngiphaphama ukulizwa umuso ufuna ukuyizwa ukuthi ikhuluma ngo4 imithende yokusa isifingo sokusa manje iyacaca ukuthi ikhuluma ngani bese kuba lo muntu babe wazi ngekhanda lomthandazo mawusudlula lapha kunomthandazo emibili eyenziwa abantwana yonke lo mthandazo iba ngo6 ntambama iba ngo6
ekseni ba ngo6 ithi inkosi yasekuphakameni siyawenza lo mthandazo uma ngaphosisi ngixoshwe nini ensimbini saxoshwa thina ensimbini abantu abazi saxoshwa angithi kwakubonakala senina amehlo bese niyaxoshwa ensimbini kwakufuna labantu abangaboni mase waqala nje amehlo avuleka thina ke sahlala khona kwaze kwavuleka amehlo sahlakanipha asazi ukuthi la sizothandaza sathi siyakhuphuka nangu baba ilanga ume passage lasendlini emhlophe mukhuphuka uya ngasensuka ngihlali uzojika ujikeleka usiye egenye ezinye la sithi manje sithe inkosi ubusisa ukuphakama lapha bese siyothandaza khona we utheme eqhamuka sesiyaguqa basithi niyazi nenzani menza lento yini leni yenzayo akekho uzophendula ba ngoba ngisho indoda endala methi hey wena ozala iwa phansi kuwe ngisho nohambe eduze kwayo ngoba akazi ukuthi usho kubani sasiguqa phansi wayesesichazela wathi manishaya insimbi nisuke nitshele ingilozi kade ingene ebusuku ukuthi ayiphume nitshele ingene emini ukuthi ayingene imizi yonke yamaNazaretha umthandazo wayo wokugadwa usemzini wasekuphakameni kwasitshela lokho manje ngithi angidlule nje kulezi zinto ngithi angidlule kulezi zinto uselapho mfundisi isihloko sethu namhlanje abalaleli bazoxaka ngoba bese sithe sokhuluma incwadi yokuphila kodwa ngiyabona incwadi yokuphila namhlanje nangesonto edlulisa abathala abalide sangaqeda yebo mhlambe sothi nje ukusonga nalo kodwa indaba yoncwadi yokuphila sayithola lapha naseBhayibhelini encwadini kaLuka yona bese uyichaza ngokukaShema kodwa encwadini kaLuka 10:17 to 20 iyatholakala le ndaba la inkosi khona uJesu ithuma abawu70 abamashumi ayisikhombisa abapostoli abamashumi ayisikhombisa naye ke lapha yabebuya bejabula bethi kade othi ngiyifundi Luka 10:17 to 20 babuya bangamashumi ayisikhombisa ngokujabula bathi inkosi namadimoni ayasithobela ngegama lakho wathi kubo ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi bheka ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawo fezela naphezu kwamandla onke esitha anisoze noniwa ilutho nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya bayanithobela bayanilalela kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe encwadini yokuphila sithi ke isihlabelelo sikaShembe 131 bahlangule wena nkosi encwadini yokuphila yichithe imizi yabo ingahlali umuntu kukhona le ncwadi yokuphila ikhona incwadi yokuphila le ncwadi le amagama abalotshwe kuyona akhona nasezulwini le ncwadi yokuphila le akulotshwa noma likabani igama ingakho wewe ngoyifunwana khona netshele igama lami ngilifuna la netshele igama lami lifakwe encwadini yokuphila ithi ke inkosi ukukhuluma udlomo angisazi ukuthi kwakuyimuphi unyaka ingakho bengafuna ukukhuluma ngawo ngifuna ukusho ukuthi kwakunyaka othile kwakhokha imali ukuthi umufake igama hayi sokuthola lokho ithi abantu abanamagama anenhlamba ngoba ushaba ufike lapha abantu benamagama umthetho abanye benamagama ababewaqanjiwe eyisi6 wawashintsha amanye washintsha amagama abo yes uthi ke umuntu oyenenhliziyo embi nimaziyo ningamfaki kwakufaka abantu nokhokho bakho nobabamkhulu kuthi abazofaka encwadini yokuphila uthi kodwa nani mathi unenhliziyo embi ningamfaki ngoba uzofika abe yimpi le ndaba mfundisi encwadi yokuphila ibalekile mhlambe so asithi sizoyishaya sishiye
ngoba manje sengisuke ngabatshela abalaleli ukuthi ukhuluma incwadi yokuphila so ishasi ishiye sibuye siqedele ngelinye ilanga ngoba namhlanje miningi imkhuba ekhona ebandleni eqhamuke nje isikhaleni njengaleyo kungenisa abantu abadala wamulanda bonke abantu wena uthi ngiyabangenisa kukushe umuntu wathi akusho ngishembe wathi uzongenisela kusho umuntu wathi yena uzokulandela abadala abangenisa ushembe ngala uthi kunencwadi kodwa le ncwadi ningabhali nombani kuyona ningafaki nombani kuyona bakhethene abantu abazofakwa kuyona uyena omesangweni kodwa naye manje masubafaka wena azokwazi ukubavimba ngoba bafaka wena bafike balwe nawe manje wena ke ulalela kanjani umuntu othi uyabona athi ngizokufakela abantu ekhaya umuzi wamaNazaretha lapho siya khona ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga abantu abafakwa emakhaya kodwa bafakwa kulomuzi ongcwele ekhaya lalelani makholo ekhaya siyabakhumbula labantu akaze angasho ushembe ukuthi singabakhumbula ngoba nale ncwadi yokuphila le ibhaliswe kuyena ushembe ayiswa egcekeni yes ayiswa egcekeni ngiyangayichaza lento ukuthi sibhasobe akukho la ethu ushembe khona singazakhi lezindlu lezi esithi amaqhugwana kodwa esona ngako thina sigcina sesithi bahlala kuwona sokugcina sengathi igodlo zokhula akuzona igodlo lezi kodwa zifana ne-altare zifana nendawo yokuthandaza engcwele ingakho abantu abangcolile abaseyintweni zabo ungabuzafanisa mfundisi ziyona ziyithempeli lasekhaya ithempeli lasekhaya manje uma uyakhona eke ngithi iphutha sinalo linye khona imizi khona izindlu lapha ephakameni khona intandane lapha ephakameni ngenzela ukuthi sazi ukuthi ungakwenza nje okunye khona izinto ebesingazenzi lapha ekuphakameni abantu abahlele emadokodweni yini ebidala bathi mebekhumbula abantu besemzini wasekuphakameni bangabi nawo lendlu ingoba bese emzini kaNkuluNkulu oneclimate yasezulwini basezulwini khona ngoba phela umuzi wasekuphakameni umfanekiso wezulu manje na kunabantu abamulele lapha ngibabona abamulele emzini wasekuphakameni kunabantu abazintanda nabashadela ngababala manje ngeke ngikwazi ukubabala wangikhulumile nabo kodwa kunabantu abakhulele ekuphakameni bamulela khona bafakwa yonke into yesintu eyenziwe ekhaya lomuntu yenzelwe ekuphakameni kodwa akushiswanga impepho ngoba sekunani kunomoya kaNkuluNkulu bakhuluma bafika bathandaze eparadise uNkulunkulu wasekuphakameni namhlanje ngenza ukuthi nokuthi kwakunomthetho ke futhi khona namhlanje usethu umuntu ukukhunjula ingane yahamba incane uyabona sokuthiwa kumenye umfundisi akaze kube njalo ekuphakameni bokumenywa izingane zensimbi ngikhuluma into engiyaziyo ngenza ukuthi bazi abantu ukuthi kunezinto esiyesikhulume osociety bakhuluma ngathi azenziwa ziyenziwa kodwa zenziwa kulandelwa imigomo yokukholwa uselapha incwadi yomncwabo angiyiphethe la kunendaba la kwakushada khona abafana ngisazi abafana bakabani ikhona incwadi yomncwabo mawuyifunda la ubaba mkhulu abacela khona bathi hayi wafika abashadisi basebethi sebeyokwenza umshado ekhaya omunye bayoqhoyisa uthi ubaba mkhulu cha manje ufuna uqhoyisani khona la emzini wasekuphakameni uthi qoyisani khona la ngizoniboleka bathi hayi baba manje inkomo asiyiphethe uthi hayi ngizoniboleka mina inkomo ngininikeze niqoyise khona la emzini senyobuye nibuyise lezo inkomo yini na ushembe abantu ngaleso sikhathi insila yayisekhona yezinto lezi ushemba bakhiphe kuzona ezinye ugwema ukuthi bazohamba manje bayohlangana nalemndeni engakhona
uqalwe manje umakoti enziwe imcikilishi sesibusisiwe isinye salomuntu lo muntu manje sezokhuluma abantu abazomtshela ngesihlambezo seyinkawu babize lamagama lawa kade washo ukuthi awafaka encwadini kuthiwa nina bosibani lamagama amambi lawa kuthiwa wafaka encwadini yophela bhekani umakoti kodwa ushembe usebeka ingilosi phezu kwakhe lo muntu ingakho phela umuntu mesehlanganisiwe eparadise ngikhuluma kabi lento mesehlanganisiwe eparadise akaboshwa njengomuntu othwala intombi nje engahlanganisiwe angisho ukuthi abantu abathwala intombi kodwa lo umuntu kuyakuthiwa useshadile ngoba usela lo makoti akathi mefika lapha angayifaki nansuku mesehlanganisiwe akafike engayithwa afaki nansuku angithi mhlawumbe umkhonyana sokuphela umsebenzi lo muntu sehlanganisiwe ngokwesonto lo umuntu usewunkosikazi usebikiwe kuNkulunkulu angithi le ndoda nje into eqala simenze yona ukuthi usebiwe uNkulunkulu imphucina nsuku akuqala ngesikhathi imphucina nsuku isizomfaka eyayo ehlaza ngesikhathi imfale ukukhombisa ukuthi useyini usewumuntu osembuliwe umbulelwe ba umbulelwe le ndoda ingakho ke manje isinelungelo ukube khona inkantolo ezulwini ngabe singabuza ukuthi nathi ngimbule ngathi mase ngimthatha ngithi wami kanti manje ngimbulela abanye ke ingakho ke umuntu ube ngabe nacala uma esehlanganisiwe ngoba useyiqedile umfundisi nje masuyicabanga lento akukwazi ukuthi umfundisi uthunywe ushembe ukuthi hambe angibe ngokuthi uyobashadisa njoba kuhlanganise lokho ngoba uyabahlanganisa phambi kaNkuluNkulu bese kuthiwa lo muntu lo umuntu omphelelisa iphoyisa lenkosi elingelona iNazaretha hayi ake sikhulume kosangena kwenye indaba manje kunabantu abaningi engibaziya ngikhulume ngowakithi khulume ngowakithi umkhokheli wakithi ogane konkosi yakithi la ngizalwa khona ushade nje manje lento yasekhaya yenziwe manje esemdala kodwa ubekiwa bomkhokheli ngani ngoba esontweni kwenziwe esontweni bafika bamlokhuza ngathi waphenduka mhlambe esemdala kodwa kwasekwenziwa ukuthi bahlanganiswa ngokwesonto angilandele ngomunye ekhangela khona umvangeli umkhize umvangeli umkhize yenziwe lento ukuthi uyapheleliswa siyenziwa kodwa ngokashembe wayephelele ingakho ngaxoxa indaba ukuthi ngelinye ilanga uyacasuka ucasuka ukuthi babe sebenza esitolo nenye indoda eyayiumphathi weinsizwe le ndoda ke kanti sokukhona umona bayibona umfanelo kethenga inkomo akuyona entshontsha imali umfana wayo ontshontsha imali senkhohla sibongo sale ndoda yayiumphathi weinsizwe yakhumbula wakwayikhuluma impela sebathi abantu ke ekesambe siyomangalela umkhize njalo akaqedile ukuhlukanisa ilokhuza ukuhlukanisa inhlangothi ekhaya ukuthi lolo lasemzini lolo lwala ekhaya akaqedile kodwa usebenza nalomuntu hawu kanti labantu banenhliziyo ezimbi lo muntu usebenza naye la esitolo imali umkhizi uyazi ukuthi iyathathwa iyofakwa ikhiyelo esuitcase kanti umfana usenokhiye wakhe ha usenokhiye wakhe akuyena lo babo nesikele emkhiye manje unesikele emkhiye avula ngaso uloke ithatha kancane ibandla wayesebhizi ethenga inkomo ngemali ayihola esitolo uyayitshontsha imali yenkosi hayi bammiza ushembe uthi abantu mebethu mubi ungaphenduki wathi ngokusikhathi bathi umubi nje khona bakuvikela khona ububa abakuvikela kubona obuzayo uthi mabethi gudluka ogudluka ungababuza ukuthi ngigudlukeleni ogudluka ngoba mhlambe bayakusiza khona okuzayo okuzokufica ungekho la ngoba la njalo
kuzojabula ukuthi hayi ungcono usephumile kodwa iqambe ukuthi nako dlengelele kukuyeka kukuyeka kanti bakuzokukhulu manje bakhipha nje laba wenze lutho bathunywa uNkulunkulu mukhipheni ngoba kungaze kufikele idemoni elizomhlula emvamisa kusekuyidemoni lento oyithandayo uma uthanda impi kusekhona impi ezosuka bese uyijoyini ikhona isizwe njalo uma uthanda amantombazane sekukhona intombazane azolethwa ethandekayo ozothi uma usuyibambile bese ukhohlwa ukukholwa ya akuthanda uNkulunkulu ithi inkosi uma bethu mubi ophuma uhamba indlela zakhe zokuthanda umuntu ayiqedwa ingakho incwadi kaMshumayeli ithi uma ulaka lombusi lokuvukela ungayishiya indlela yakho bekezela lube buhlungu ulaka kube buhlungu ushayiwe ngaphakathi kodwa wena bekezela ithi ngokuba ukubekezela kuqeda izono eziningi kuyenzeka wena ucawuthi uthethisela angonela utho mina kanti uthethisela isono sangonyaka odlule bese kumisa ungafika ezulwini besulwa wena kanti uNkulunkulu befuna ukususa lesono ile nto ezike esikhulume ngayo ku asilungiseni kakhulu kuthiwa ikarma njengoba nawe uyibeka iyona ikarma leyo into eyaziwa amandiya kakhulu ukuthi lento wayenze usuyikhohliwe kodwa iphinde ikuvukele ngoba uNkulunkulu ufuna lesono ukusiqeda usela emhlabeni bese uvukelwa wena enye into kanti ileya uNkulunkulu ukuthandile ukuze lesono ungazifici phambili ufuna sithethwe siphele la manje na ke angithi ke lento ke injalo ithi inkosi ophuma ngoba khona okuzayo abakuvikela kona mhlawumbe ngesikhathi uphuma uyosiqeda walsona leso uyobuye uyithi kodwa kumulwa nabo uzoba necala lokulwa ithi ungavumi ukuhlala enkundleni yamacala la ekhaya ngoba umubi usokuhlalisa emacaleni usozufe uthetha amacala khona kunyakushoyo uthi uma ukhipha abantu la ekhaya yoba khipha babeshaka lolunye oweshumi kobe kuwena indoda ejazi eyabopha indoda yahlanganisa netshe yahlanganisa naye ayisaboni yajikela kanti useyiphonsa naye manje na ke le kaMkhize ke njalo ke naye kwenza sekwenza utwana uMkhize wayengayenzile lento yasekhaya uyabekwa mase ebekiwe ke useyicasulwa ile ndoda inkosi ithumela abantu ayibuza ukuthi uMkhize njoba ekade sebenza le ndoda nje uqedile nekhaya iyambeka hambani imtshela somphathi weinsizwa uthi bangifica ngihlele jointini uthi la jointini njengoba ngihleli nje khona ngiphuza uyasebenza hayi akasebenzi uzohlala nonto abadakwayo akadakwa uthi ngifike ukhathele kodwa manje inhliziyo ayifuni utshwala ukuthi angcono ngihlalele nalapha uthi bangena khona ejointini la kuphuzwa khona usegunda ikhanda lecebezela usegunda ikhanda ungixoxela yena mina uMkhize bovu uthi sengigunda ikhanda mfana kaMhlongo ngazi nanonyaka ukuthi uzalwa 1915 ngiyakhumbula esitshela unyaka wakhe ethi hayi 1915 uthi ke uMkhize uthi bafica Mkhize sithunywe ubaba uthi ubaba wena soze kodwa hayi ngikhodlwe igama la kwakumphathi weinsizwa ngisho egidisi kodwa sibongo sakhe man abasikhumbulayo bongikhumbuza umphathi weinsizwa edumile nje ngala eSouth Coast uma ke esebefika uthi uMkhize hayi kuhlubukile mina uthi cha inkosi ayisho ukuthi ngihlubukile ayisho inkosi the inkosi sikutshela ukuthi uzomphathi weinsizwa ngikhonge yazi lento oyisho uMkhize ngikhumbuza le kaSibiye sasikhuluma ngakho ukuthi wangena waphuza lento inomkhulu umfuno lapha kaNongoma wangena phakathi wakhamisa wawuphuza waphalaza phakathi wathi phoma shembe kimi wena usho ukuthi hayi akaphuma uJambe hayi nomkhizi yathi mina ngihlubukile kodwa uShambe yambona bantu abafundisi cha uthe inkosi kulana umthatha behamba la uthi ngiqhamuka ngangicabanga ukuthi ngibeke izandla ekhanda ngoba uthi akaze akhulume ngokugunda kwakhe uyenkosini manje utafowati
wena mfana kaMkhize uzophatha ibandla okwenzeka ke kulo baba akabaphikisanga waphuma kodwa wabuya wagcina emveni kwaloko eqhubeka nokushaya impempe agidisa enzisa yonke into ngoba akagolozanga wayibekezelela lento uthi kuMkhize ngaqhubeka ke ngenza leyo uthi ngalesikhathi ngilapha uthi hey ayifika inhlobo yedimoni uthi ilapho lasaba ngakhona intombi nenyanga inyanga isiyommangalela ukuthi ulokhuzile uye kobethela kaMkhize uMkhize asakho mifika inyanga sokuthiwa akuvuna umzimba Mkhize inyanga yayimqinisile akutholakali nolodwa uhlanga manje yena ke uma ufikelwa umbuso kaNkulunkulu ulokhuza ulaka lombuso lokuvukela lokududulela ngaphandle ungathi uma ufika ngaphandle umusuthi ngwangaphandle wena wangaphakathi uyinyonyezula yona inkukhu ukhishwe ukuthi kubonakala ukuthi unesibindi kangakanani uthi uMkhize ke ngathi mase ngikhunyulwa uthi ngenhlanhla esemangalelwe inyanga lapho enkosini uthi afika inkosi yesizwe inkosi noma yakubo noma yakachiliza inkosi yalapha endaweni awufika mase kuthiwa akakhumule uthi bayabheka inhlanga isikhombile inyanga ngishaya la uhlanga ngishayela kubheka lezo ndawo ke khomba kuzona akutholakali ihlanga noma lulunye kanti bayibangela intombi manje na ke wena yagcinisho ithi wathatha intombi yami yathatha intombi isikamthumela nangezulu lenyanga walivika ushaya lafika izulu livika ulivika ushambe ehlubukile uthi lwathi malifika izulu lafike lathi shaya isihlahla lahluleka uthi lasuka uthi kwasuka umuntu omkhulu kabi emzini wayinyanga mayinyanga yaqala kusho ukuthi uqinile lo muntu inkuzimalanga ngizomenza nje angabe ngummangalele ngithola ukuthi kukona konke esikwenzayo asikhumbule ukuthi siyinyoni zezulu sithi sihlabelele sikashembe anginje ngawe baba kodwa ngiyozama ngiphelele indaba isekutheni imfundisi sihlele emhlabeni la emhlabeni uShembe ufike wasikhipha ezintweni ezimbi ngiyakugcizelela lokhu zomhlaba ngoba khona la emhlabeni khona izinto ezinhle khona izinto ezimbi wathi uShembe kanokubi kodwa lokhu kwenzini manje la isifike yonakale khona sekunohlobo lwabantu olithatha yonke into yasemhlabeni bese lifuna ukuthi libeke phezulu kaShembe ukuthi hayi lokhu kuyisiko nemkhuba kuthiwa isiko imkhuba yini kodwa uShembe kukhona izinto afikathi cha lokhu nginificeni kwenza kulungile kuhle okunye amanye amakhola kuyeka obathi uShembe nakuyekelana ukuthi abaphindisele kuyona lento abantu abasebethi bona bayiyekile yini kanjani nakuyekelana ukuthi engani kwakukuhle kufana lento isidwaba hey ade ngicabanga ukukhuluma la isidwaba usifakwa emzini sikhumbule ukuthi uShembe ukwashadisa ngeveyili into eyisemqoka kwangekona ugqokeni kwakuwukuthi inhliziyo yakhe iyavuma yini ukuthi wamukele ngake ngabona umshado mina weveli ebuhleni 1981 abanyanti bake bangiphikisa ngibacha ngangiyingane impela kodwa ngababona abantu beyifakile iveli angazi nokuthi kwakushada bani kodwa ngaqala ngagcina ngalowo nyanga angazi noma kushuthi kwakusekhona leyo nto yasekuphakameni ukuthi kwakuke kwenziwe noma kwakunjani noma kwakwenze njani kodwa ukuthi ngangiyingane kugcine kwabamkhulu ukanti izondi nje ngithi washadiswa ngayo abantu ababemtromisile babefaka iveil le yokugida babefake yona namhlanje umuntu usefika kwakhe kwakhe umuntu akasifakile isidwaba akasifakile ngoba vele akasifaki kuyothi ngesabatha abhinqa isidwaba sakhe ubhincela uNkulunkulu right engikubuzayo ngike ngabuza la kulezi zinto okubhalwa kuzona ukuthi amaduka amhlophe kambe ayifakwa obani ngase ngithi kubantu uma ufuna ukwazi ayifakwa obani
buka izithombe zakuqala Yes. uma kusesabathini ukuthi ayimaphi ayesebondlunkulu benkosi la munye uma owengalifaki lelo duku kwakumama Ngcobo imvamisa ngoba yena wathi mzwane ezoshada kwalahleka izinto zakhe kwase kuthiwa akafaka isithwaba uma wefaka isithwaba ke lo kodwa amaduku amhlophe lawa asenikwe abokuthiwa intethelelo kwakwamaduku lawo ayishuqula bukani izithombe ezindala enkosini ilanga behleli ondlunkulu benkosi oma behleli phambili babeshukula amaduku amhlophe bese kuba mhlambe abantu laba abaphenduke benjani begqoka uma sesiya ngesidwaba elohuzini esontweni ukuthi isidwaba sesontweni iswazi lizogqokana nayo India eliphenduka lizogqokana nayo inkinga ila ke mfundisi ekuvela khona ukuthi ubuNazaretha ke uma sekunjalo sebuthunjiwe isizwe sakaZulu ngoba akusebona manje ubuNazaretha into kaNkuluNkulu basezulwini abuseyona lokuthi zonke izizwe zimenyiwe waphela manje lo mbuzo obuzayo iwona ofika ube inkinga wamanje uthi mawufika bese ucindezelwa ngesiko lento hayi nokuthi wona mfundisi izokwenza njani ngikhulume mina nabantu abasilalela kulona lo hlela abamaXhosa abayamaswati njengobusho cha yazi ubuNazaretha sibuthanda impela yonke into ushembe simuzwa kahle and ngampela uvele ezulwini naye inkinga la ifika iqale khona uma sekuthiwa senza amasiko kaZulu asiwana phela amaZulu nayi inkinga engiyibuza manje kanti sinenkobe inkobe wefaka u14 nje kwakuhlathwa inkomo kwakuhlathwa inkomo yini ngoba phela into kaNkuluNkulu 14 u14 into kaNkuluNkulu ingakho uma unkosikazi ehlukana nendoda la iphakameni uma kwenzeka ehamba ayuthatha u14 into kaNkuluNkulu u14 uyiuniform yasezulwini la esidwabeni isidwaba esikhona esikaNkuluNkulu esomgidi lesi esesitshelekisa ngaso kuthiwa kumule emzini othile kumule ngane sitshelekise ngaso tshelekise ngebheshu umuntu tshelekise ngebheshu umgidini welembe umuntu oqashula umfundisi nakusekuyihora lesihlanu masibuya umkhokheli Madangazela sibonge kumkhokheli Madangazela Nkosi yamukela ithemba lami sibonga kakhulu besatshe nje ukuthi sithi kuxenti kancane sithi ukudonsa umoya bese siphinde siyabuya sizoqhubeka nayo umfundisi lapha yasivale kade sekhuluma nangesidwaba ukuthi isidwaba hayi abantu sebebathatha isidwaba babolekise ngaso ngithi mina nebheshu kuthi mako ngomhla ka24 September noma kuyisabathi kufika umuntu nje awu ngiyazi amaNazaretha namabheshu ufuna ukuya emkhosini welembe lapha eStenga aboleka imvunulo kaNkuluNkulu le mina ngiyiboleka ngemali kuwena mangingenayo ukuyikhunga kodwa manje ukwazi ukunika umuntu ngesabatha oyosha izaga eziyinhlambe eziyimpe eziyonke into ngaleli bheshu leli athatha imvunulo kaNkuluNkulu wamnika waya lapha ya emgubheni welembe akubolekiswa ngale ihambe izinto zasemhlabeni asicacise lento imvunulo iyona kuphela engeke ishintshe makusemgidini ingakho Aaron Baru ayikho imvunulo ezulwini yaphuma yesindiya yokugida la livunula lifaka ibheshu lifaka yonke into efakwayo kodwa ekhaya uyilento oyiyona ingakho nje awukho umNazaretha weNdiya noweXhosa into ekhona efike noshembe vele ezulwini umNazaretha imvunulo ukugida ukuhlabelela wese kubeka kahle wathi le okwakhe ukuhlabelela akukona ukucula ukuhlabelela akukona ukucula okungenani kokwakhe kuze kungene ukuthi ihubo okudala kube ihubo ingoba khona ayelwa nomubi kukhona konke la ekhuluma khona ngokukhulula kwesizwe amahubo la ekhuluma khona
ngokukhuphuka uma kuyontabeni kuyahuthwa lapho akuhlatshelelwa asilaphi umuntu lapho siyahlabe siyahuba lapho masikuba mbongeni uJehova ubelungile ihubo lokukhuphuka alikho iculo la ingakho engekho amanothi kufanele ingene ngaphakathi kuwena emzweni uhlabelele akekho bhimbayo la khona umlungu angazi noma uneliwe hayi kodwa kusencwadi nganeliwezi noma kiphi incwadi kodwa lo mlungu owafika ecwaninga uShembe wayumculo wazi lento zomculo but hayi yena umculo kodwa uShembe akazi ngendlela lamanothi wawafundapi lendlela leyo kuhlabelela ngoba isezingeni ngendlela eshawa ngayo lokuba lokho kushuthi into ilabantu beclassical music kodwa lento kaShembe ayi ishanga amanye amanothi ngathi washo ngalesa sikhathi yabona mokuthiwa mbongeni uJehova ubelungile ulalele njalo angisayizwa leyo nto ubuthi musesontweni kube ngathi kuchitheka amanzi mokusho umbongeni uJehova manje sesincike lezi zinto zasemhlabeni sesilandela ukuthi sonke sisho kanye silandela ikey yokwenzani ikey yokwenzani ukugida nokuhlabelela uma kugidwa siyathandaza manje uma sekuyi-uniform sokuyi-uniform khona umthandazo oyi-uniform ithi inkosi yasekuphakameni uma kusemgidini kukhona into oyifuna uyicela uNkulunkulu sithinta izinto nje namhlanje ezikusondeza uNkulunkulu khona izinto oyinikelele etafuleni uzoqedela umlaleli manje ethi hayi anifikanga khona engakuzwanga la no isholo nina bese sibuye siqhubeka khona izinto oyinikelele etafuleni ngesikhathi unikela omubu usuke eseduze uthi yanikela baba ngizonikela ngizocela ukuthi omubu ubukisana athi Shembe lesandla sake senza ukuthi nokuthi mengaboni lutho esandeni lo mlomo wake wenza ukuthi nokuthi ungawuthatha umnikelo wakhe wangikhumbuza le indaba elapha encwadini kaJuda 9 ivele kancane kodwa uShembe wayichaza kabanzi inkosi ilanga le eyesidumbu sikaMose ngoba inkosi ilanga yayichaza leyo ndaba le ithi naku Mose sehambile ekwafika ingilosi zambanga ekwafika ezomubi zathi hayi lo owethu lo angani wena wami uNkulunkulu wamthuma lo zimile ziyabanga la samsebenzisa mdlalo emthumini wathi akashayitshe kahle athi ashaye thina kodwa akalithinti oshaya kwathi akathinti ithi washaya lo wonileke unecala ngakho sihamba naye ke owethu zambanga ezasezulwini zathi cha owethu nathi twakwaze kwafika uMikhayeli lokhu yena wathi uma ifika ibanga zinjalo wafika wasithatha yena isidumbu wakhomba itshe ngomunwe lavuleka wasithatha wasijikjela sangena phakathi kwetshe lavala ilali ithi khona inkosi ilanga eManazaretha ukuba isidumbu sikaMose sadliwa yinto uthwana uMnazaretha ababungeke kuphinde buvuke kodwa ke indaba sithi khwampu nalapho asasho ukuthi skip kodwa bayazi abanye ukuthi lelo litshe lakho njwaphi lavulekaphi sangenaphi leso sidumbu kodwa ngilapha ekutheni omubi ngiyafakaza ukuthi inkosi ilanga uyakwazi ukufika kumangalela uyabona ke ithi ke inkosi ithi magidwa ithi khona isikhathi ngiyasizwa ngiye ngagida nami kancane khona isikhathi ozwayo ukuthi yabona manje noma ngahlatshwa ibhodlela ngeke ngilizwe awusekho manje lento umuzwa wakho wedwa uma ke nenza iuniform okusemqoko ukuthi khomba ngesikhathi kukhonjwa ihawa lilala ngesikhathi lilala wangikhumbuza ezenconcoi madodana ngoba ukukhomba ishoba elokushaya omubi ihawe elokuvika meshaya yena manje manivika nivika kanye kodwa akufunakala ukuthi ngoba naku unyawo liphakama kanje nami liphakama kanjani uqashula ngendlela oqashula ngayo kodwa kube mnandi ithi ke inkosi yasekuphakameni akothi ke la sokufike khona lo muzwa wokuthi yabona manje ngiyazithi ngiyagida manje
ithi konke oyucela etafuleni ungakutholi ithi ngaleso sikhathi okusho ngoba usuke ehlehlile ithi niyazi yini data hlehlo omuye magidwa ingoba unomsila akakwazi ukugida akasondeli magidwa uthi ke uNkulunkulu wawenzela lokho umgidi ukuthi nithandaze engeke eduze kwenu ngoba uma nithandaza ngomlomo uyasondela kade uthuka inhlamba kade wenza ukuthi ngeke ngayibuka ke lento manje no segida phela naye unowakhe umgidi njengoba ehlulwa le manje nomuntu oseshaya lo mgidi wakhe umgidi lo sesibukela umuntu usethi usemi ngokuthi yathi inkosi omuba akwazi umgidi kodwa usugida lesitayela sakhe ke lesasaziyo ke manje usukuyekile lokhathi ushembe kugide ukuze omuba angasondeli uyabona ngike ngayibuka lento kwaku 2015 I think it's 2015 nginayo lento uthi angiphethe lokhuza yeah kufika omunye umntwana uzonikela bezonikela lo mntwana uhamba nengane yakhe ingane vele imphuca imali awu bese ngithi mina ingane yamphuca imali ezonikela ngithi mina lalela ungabusayiphuca ingane imali itshela ingane ucelana lento uzoyinikelela misho ingane izophumelela cishe ukuthi lo uNkulunkulu yakusiza umthandazo weingane uJehova wasilalela ngamtshela kanjalo ngathi ngomthandazo weingane uJehova wasilalela akunika ingane ikuthandazela kwakuyisabatha wayinika ingane Monday wabizwa kwathiwa kune truck imile eyaka Coca-Cola okufanele uzoyishayela intombazane yahamba yoshayela uyabuza uthi baba uthi yazi ngempela kade nganginikela namhlanje lengane ngiphuca imali kwanikela yona ngaphumelela ngithi mina umlomo wakho nesandla sakho unesithunzi esikhona kuwena manje kufuna urobhe ngengane ngomthanda asesingawathi ukuchaza ukuthini angithi ke mfundisi yayibona le ndaba ithi ayifane nekaMkhisi le kade siyikhuluma ukuthi khona ukuthi ukhishwa abantu yeah kanti uNkulunkulu uyakuvikela yeah uyambona uphucwa ingane imali kanti uNkulunkulu uyamthanda indlela asezomthanda ngayo isidinga umuntu onomoya kaNkulunkulu ozomkhanyisela ukuthi yini ingane yenze nje sekukhuluma sekufanele manje kukhuluma uNkulunkulu ngomuntu onomoya kaNkulunkulu okungathi phansi ngoswazi hayi ingane engafundisekile engahloniphi lezobheke nje manje iguqile nje okubi ukube yayimile khomza ungahloniphi iguqile nayo iyabona kuzonikela iyabona uphethe imali yona yiphethe isithatha le mali ithunywa ingilozi ehamba naye emthandayo ngoba ngesikhathi uhamba zingala khona le elwa nawe ngala khona le kuvikelayo ngala khona ebhala okuhle okwenzayo khona ebhala okwenzayo uthi ke lo lalela yabona manje wena ngane nanglo usefuna ukummangalela thatha wena uzanganaki yathatha ingane imali ibeka imali phansi waphumelela umuntu walotshwa kule ncwadi wabanenhlanhla sikuyona incwadi yokuphila ukuthi manje sisuke yasabalala ngoba njoba sitosisho indlela zakhe zokuthanda umuntu aziqedwe kufanele siyiqaphele le uma ususondele la akuyifundele incwadi yeah ikhona iplay uzoba nabaningi abamelene nawe Roma abase Roma 16 verse 9 Roma 16 verse 9 ay Roma Corinth oqala bengikubona abase Corinth ngavele ngaphuma othi ke ngibuyele kubona Corinthebokuqala 16 verse 9 awu bengikuyona impela hleke ngizayithola ke hayi sengiyitholile sengibuyele ngoba bengivele ngikuyona ngokuba
ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza nabamelene nami baningi. Ingakho ngitheme ngiqala la ngabonga ukuthi siyabonga angakezwa kubi kakhulu. Kodwa bona baningi abamelene nathi. Kodwa angazi uNkulunkulu ngakho ngifuna ukubonga bonke abantu abalalelayo. Ngikhuluma ukuthi khona ososcience. Ososcience abaphendulwa. La silalela izwi. Asihlaziyi. Khona into yakasho inkosi ilanga. Ososcience namanje uma ukhuluma leyo nto bathi engathi bakhona ukuphambana kancane enkulumeni. Mithi inkosi la komalume kaMosi. Ikhombisa enhlangakazi. Ikhombisa enhlangakazi. Oscience bazothini? Ososcience bazoyiphika leyo. Kodwa thina ngoba silalela izwi sathi namhlanje asiwazi ukuthi umoya wakho umaphi. Mhlawumbe nje obekhomba nje yena ulapho thina sikho lapho ukube siyakwazi ukubona ingabe siyabona ukuthi umaphi. Mfundisi wayikhomba khona impela. Yeah. Wayikhomba khona impela. Siyofika ngelinye ilanga kule ndawo ngoba ziningi izinto. Mina lento le uShembe ngimlalele kakhulu ngakhula. Ngakhula sike sikhulume ngemjovo la ukuthi nanize nihlabelele ukuthi siyambonga ubaba esakhela amabhesi. Wahamba ubaba waya kaZulu sasale sahlupheka sihlushwa abelungu befuna ukusijova sibaleke. uShembe engayanga esikoleni wayazi ngani ukuthi umjovo unenkinga, wayazi ngani ukuthi ufakweni. So kukhona izinto njengoba ukhuluma ngososcience nezifundiswa nje ezike zimphikisa uShembe zama Nazareth zimphikisiswa imfundo. Kodwa uthi masuhleli usuthatha isikole usibeke eceleni ubeke yonke into eceleni bese uyayicwaninga lento ukuthi ngempela uShembe wayithi lokhu singakudli ngobani. Ake ngiyibheke lento ifakweni. Uthi uyayicwaninga lento upoison lo lento siyidla kanjani. Lo mjovo wayithi singajovi ngawo ake ngiucwaninga ukuthi ngoba khona into esingayibheki thina. Ulalela ukuthi kuthiwa hayi iyaphilisa. Kodwa ungayibuza ukuthi okay ke ngiyakuzwa iyaphilisa. Iphilisa nje ingoba kufakweni phakathi. Nayo into engifuna ukuyazi ukuthi lento yakhiwe ngani. Mase uqala usuthi deep semuka nalo ekhulumayo mayithi komalume koMosi. Ziningi izinto ezifike nabelungu. Eyingekho. Othi mase ubheka ukuthi ayi lento abayikhomba le ayikho le ingala. Manje kukhona izinto abazoyikhomba phesheya. Uthi lento eyenzeka la. Okungihlulayo kweThabo la khomba khona silusela khona. Kuneyingcezu zeyinkamba. Kunendawo ubona ukuthi kwakuyiziza lezi. Washo njalo ubabshoba lo wasemshazo ongasekho u1895 ngokuzalwa. Uthi uShoba sasihleli enhlangakazi simothile nje ubaba phezulu. Babe ngamothile kwakusetshenzwa. Ngiya kule ngcezu yenkamba okhuluma ngazo. Uthi kwase kutholakala lezi ingcezu lezi. Uthi kwasekiwa kubaba. Hayi. Ngoba sithi sentabeni nje lana. Kanti khona abantu abake bahlala yini. Yabo ngoba sekuyabona sekuvela nezize ezindala. La ngathi kokwahlala abantu. Nginyatheli ngiyazazi mina. Ngiyazazi ngithi phela. Usebahlalisa phansi ke, useyabachazela ukuthi la siyakule ndaba iyoMose njalo. Usekhuluma lenkulumo oyikhulumayo. Ila ethi khona uShoba bahlala kwathi sekhambilanga usethi kuyena mfana kaShoba wayemlingisela ngathi wayikhuluma ngezwe lincane kanje. Uthi wathi mfana kaShoba uyawazi umbondwe. Wathi ubaba Shoba ngiyawazi Nkosi. Wathi hamba ke ujikele ngale kontaba uzofica umbondwe lapho uthelile ufike ubuye nawo. Wahamba uShoba. Uthi ngathi manje ngiyawufika ayinanku uthe saka umbondo uthelile. Akazayi kodwa. Akazayi lapho. Uthi ngafike ngawuka ngabuya nawo. Mayisebuya nawo ke manje ukuthi bazodla umbondo. Uthi baba mkhulu iyona ke into engangidla nesikhathi ngila entabeni ngangidla lo mbondo lo.
asazi thina ukuthi kwakunombondo sazi ukuthi wayehla nje entabeni ahambe lapha akhuzwayo ahambe kaba kodwa uthi yena uthi hayi la phezulu mina ngangidla umbo uthi ngawubona lapho lokhuza uthi ke kodwa ekehlaleni kwethu la uthi ubaba mkhulu niyabona abantu abami iBhayibheli usesitshela ziningi izinto ezakhulunywa ngalelo la kodwa useyiBhayibhelini uthi iBhayibheli lele abelungu balishintshile yonke lento elapha ya kahle kahle ikhuluma ngani inina lapha uthi lapha nje iBhayibheli liqala lize uthi bonke oMose obani bonke abantu abamnyama babefana nani beneyinwele ezifana nalezi zenu abamnyama njengani wase yabachazela ukuthi kwenzakalani usethi ubaba mkhulu lento ke kodwa engintshela yona njengoba ngihleli la ningahambi nishumayela yamuza ustrategic uShembe ngoba baphethe iBhayibheli ifike namaKristu and uShembe uyaboshwa so uShembe ufundisa amaNazaretha ukuthi mayishumayela kube khona imfihlo kube nemfihlo ngiyantshela mina kodwa nina isikhathi nami nishumayela noma nikhuluma nabanye abantu ningayikhulumi lemfihlo ngoba iyona le ezodala ukuthi sivale kodwa uShembe ubeshumayela kakhulu ngoJesu eshumayela kakhulu ngoPawulu evule iyona phelela limkhipha elekhuzeni enkantolo ngoba manje inkantolo ibifika ibuzi yini niba ngani wabashaya ngomalaki 3 yabona umzinto wabashaya ngomalaki 3 bekani ngiyawuthuma isithunywa sami siyolungisa indlela phambi kwami inkosi eniyifunayo eboshwe uyiseka kekani ufike uvula umalaki 3 uthiwa ufunde ngendoda bhekani ngiyawuthuma isithunywa sami siyalungisa indlela yami inkosi enifuna yofika ngokuzuma ethempelini lawo nesithunywa sesivumelwano enithokoza ngazobhekani siyeza usho uJehova sebawona uthi ke bonke laba abafika ubathunywa yimina babelungisa indlela phambi kwami uthi mina sengifikile njengamanje uthi ngizawuqedela nazo manje lento uhamba uyikhuluma ungena emasontweni uthi angena emasontweni ngimentabeni bese kuza abantu pho manje nathu uthatha abantu benu abantu benu abayakuyena nazo yasiyaphela indaba emzinto wesiyakhuleka ngoba ubefika khishwe yili iBhayibheli manje kufanele ukuthi uma ulifunda sesingalifunda manje njengoba silifunda nako asilungiseni kodwa ngalesi asikhathi uShembe fika kwakufanele awafundise amaNazaretha ukuthi bashayeni ngeinduku zabo kodwa lento imkanje kahle kahle kodwa ke phela ngesimo esikusona njengamanje asisebenzini kanje ngoba hayi ukuthi iBhayibheli linamanga noma linobubi obuthile ukuthi lifike namaqili ayiselisebenzisa ingakho ithi inkosi langa anoliqaphela iBhayibheli maNazaretha ngoba nomubi mase ufuna ukunidukisa uthatha lona akanidukisi ngenye into uthatha iBhayibheli anidukise ngayo so kubalekile ukuthi nilifunde ngendlela so lento ke ayikhulunywa uShembe inkosi langa lo oyishoyo nobaba mkhulu mina sasihleli nobaba Shobe sitshele ukuthi wakhomba indawo wakhomba wathi la kwenze ukuthi nokuthi akhuluma into endala ngaphandle kwalokho nasi isigodlo sika Solomon eZimbabwe the great ruins of Zimbabwe eMonomotapa kunesigodlo esikhulu senkosi uSolomon uma lezi zinto zaziphesha isigodlo sika Solomon sifunane la eZimbabwe so into ekhulunywa uShembe la iyafakazeleka naseduze ukuthi labantu ekhulunywa ngabo babela around and mawusuya ke le uNazaretha umuya kwisambulo 7 besuya isambulo 7 verse 13 kwenzeka isimanga isambulo 7 verse 10 sasesiqondana futhi nesihlabelelo 7 kumaNazaretha lezi zinto ngizokhuluma ngazo ngelinye ilanga ukuthi kwenzeka kanjani ukufika kaShembe la khona inkosi ilanga ethi ngichaza indaba yami kuJesu ichaza ngomoya wayo ukhuphuka uyezulwini ingakho amaNazaretha ajwayele ukuthi athi uShembe mesehla wehla nazo wonke amathuluzi asezulwini ithi ke le ncwadi inkosi ilanga ithi ngalelo langa kwehla thina boShembe noNkulunkulu wathi namhlanje umhlaba engawakhayo ngize nguinyathelo kokuqala wehla kuthiwa wehla necabinet lakhe lasezulwini wafika emhlabeni muzwane ehla noShembe uthi wafika emhlabeni wajabula ngoba waba nesibindi wathi awu Shembe wena unesibindi sokuthi indodana yami ebengiyithumile
ibuye ilimele kanje wena usukume nje uthi nangu mina thuma mina. Ngike ngathi khona insizwa ekuthiwa ukhulekani engangithi siyazoyithinta ngoba lokufakazi lobu kuke kwanomfundisi kwakumfundisi umfundisi uShelembe waseyoni angazi kuthiwa yini impela efika la angathi yini kodwa ufika naye wafakaza kakhulu ngoShembe nangalezi zinto ezishoyo engelona iNazaretha kodwa wafika wafakaza ngalezi zinto lezi efakaza ngoShembe so kuningi kodwa ke ngokuvuma kwakhe uShembe ngelinye ilanga lezi zinto soke sizikhuluma soke silande nabanye abayoza nobunye ubufakazi inanda 88.4 FM la hleli khona mlaleli ulalele kuseni kuyisabatha mhla ka18 February 2023 uThabo kaSambuthi lokhulumayo hleli nomfundisi uJS Mhlongo sikhona ku WhatsApp 0687649969 sikhona ku Facebook othi sikhumbula ekuphakameni sikhona futhi ku Facebook othi inanda 88.4 FM ila uzokwazi ukuthi ushare khona imiyalezo WhatsApp nangu babuhlongwane uthi babuhlongwane imini yesabatha ibenhle kwabangcwele ba unhlathu uhlongwane Newland East baba hlongwane siyabonga ngithi angidlule nje kulama message manje kuseyimanje ngoba ngiyabona mfundisi iyakhuphukela indaba sizophuma sesigijima la masinganakile ngoba manje kuningi kodwa la sikhona ukuthi ikhona lencwadi ekulotshwa kuyona amagama ikhona la emhlabeni ikhona ezulwini angiye ku Facebook khona uSandile Ngwane Nkosile Khozi John Mahamota awu uthi ukuthula ngikhona nginilalele siyabonga Mahamota kubo ubani futhi Nelsiwe Ngcobo ukhona Senzo Lucas ukhona lapha ku Facebook ake sibheke kwi page le inanda 88.4 FM ukuthi khona kuthiwani isikhathi nje sisethini manje isikhathi sethu sithi 5:30 ekseni sesisalelwe imizuzu nje amashumi amathathu 30 minutes bese siyakwazi ukuthi siphume chini la kunanda 88.5 Dovu wamashabane mbandlwa we together as family aw wayisha siyabonga bese kuba khona abantu futhi la Thokozani TK ukhona naye ulalela kuseni kuyisabathi hayi qedile manje nge-social media khulutho sesizobheka mase siphuma futhi ukuthi abekho yini abanye abajigilayo sesiphuma mfundisi siye lapha ya ku 5 o'clock bese ibhizi nendaba sayikhuluma le ebheshu kwase kuba khona le eyokuthi uShembe ufikele zonke izizwe uShembe ufike wangafika ekuthini uyasho futhi nawe zonke izizwe emenyiwe wafika wachaza futhi uNazaretha ukuthi lento ngithunyiwe mina ngithunywe uJehova washo ukuthi uthunyiwe umdali wezulu nomhlaba uNazaretha into yakhe azenzela yona yena uJehova kuyona into yakhe uShembe naye nenkosi la ngizithi akuyona into yami le akuyona izingane zami akuyona izingane zami akuyona yabafowethu so kuningi sike sikuthole mina nje abanye bangifonela abasilalelayo bathi basibamba ku YouTube ba maNazaretha kodwa angewona amazulu bayezinye inhlanga bathi hayi into kaShembe inankinga isizwa kahle vula amabhayibheli sivule incwadi sivule yonke into sithothi hayi uShembe ngempela uthunywa uNkulunkulu la sifike sibe nenkinga khona imama sekuthiwa senziswa amasika kaZulu kuthiwa ke la esontweni awuphelele mongalenzanga isika ethini before ungene lapho mfundisi lento ngake ngayitshelwa elinye uSheikh Isaac iSulumane wasemalawi ngokudabuka
ekhuluma yona lento ubusulumani ukuthi njengoba bugcwele umhlaba wonke kwenzeka kanjani kwenzeka ini ngingakangeni kuSheikh Isaac ngiyakhumbula uShembu bebathuma abafundisi eindaweni eyikude nampo photo finish ukutshela indawo eziningi ngathi wahamba uzofika koVenda bishumayela bawaka amabandla ngaphandle koVenda kephi bathi umfundisi umthetho behamba bafike koLesotho khona insizwa yakangitshela hey sahamba la sihamba sisuke ebuhleni nomfundisi umthetho bafike basishiye eSwazini eLesotho sesiphelele imali sihleli nabeSuthu singakwazi nanokukhuluma iSuthu bathi bayabuya basayebuhleni baseyolanda imali uthi hey kwaphela inyanga yonke labantu bengabuyisa bothi hey sesilahliwe ke eBusuthu uthi into esesiphila ngayo sasibafundisa umgidi uthi babe uthanda umgidi abeSuthu esifundisa amakhosazana akhona sifundisani uthi nje sekugcwala kulomuzi sashiwa kuona bezele nje umgidi bezogida labantu ntambama kuyagidwa njalo ingane iphuma esikoleni sekugcwala nje kulomuzi umgidi nje into yakhona manje bayahlabelela sibafundisa uthi singasazi sabona imoto iqhamuka lapha indawo uthi semaphandleni indawo nje obona ukuthi eyisemafarm la imoto into engabonakala ayibona ukuthi leya hayize kuthina ke le uthi nangempela bafika abafundisi kanti sebethunyiwe sebezosilanda sesiyabuya uthi lesa sesiyinikile ukuthi la sophelela la eSuthu thina asehlisena imoto now ngilala ngikhona uthi uSheikh Isaac uyabona iIslam inomthetho ukuthi uma sisuka la kaZulu siyoshumayela eLesotho noma siyoshumayela eSwazini noma siyoshumayela sofike sishumayela sisho ukuthi umprofeti uMuhammad wafika wazofundisa ukuthi uNkulunkulu uthi abantu abenza ukuthi nokuthi sikhuluma indaba kaNkulunkulu injengoba injalo singangena emasikweni abo sikhuluma indaba kaNkulunkulu asiwazelaphi amasiko abo sikhuluma indaba kaNkulunkulu nje thina siyikhulume bayizwe emva kwalokho ke lo okade ethunyiwe useyophinde emuva mhlawumbe uzophindela nabanye emuva abakhona la useya lapha ya headquarters mabefika khona nakhona bazoyike bathi ukuhlala mase behleli bazobeke la sekukhethwa umuntu ozofike kubona aphathe laba yabantu balesi yasizwe ngani na ngoba uyena owazi amasiko akubo uyena njengoba esekhethiwe lo ozokhuluma indaba yaNkulunkulu phakathi kwalabo abantu lento sike siyibone kakhulu eBhayibhelini njengoba kukhona abaseRoma abaseThessalonike abaseKorinto abase-Efesu zivela kanjani lezi incwadi zabo-Efesu nabo-Korinto noThessalonike akwenza mefika kuleyo ndawo nakhuluma mefika kuleyo ndawo wakwenza wakhuluma indaba kaNkulunkulu wayikhuluma indaba kaJesu ke kakhulu uPawuli wayeseyahamba wabashiya abantu wabashiya babekela abantu abazobaphatha bahlale labantu bese kuba nenkinga la isiko khona seshayisana khona nenkolo bese kuyaphikiswa lokhu singakwenzi bese kuthiwa la befika khona sekuphela umqondo ukuthi sokwenze njani bese kuthiwa no akukhishwa amadoda athini azikho phela ingcinga wakho ama-cellphone nama-email namani awahambe amlandela umpostoli ukephi na kuzwakala ukuthi hayi waphuma wathi uye endaweni ethile bahambe bemlandela umkhondo wakhe baze bamfice la ekhona mabemfica baphethe incwadi ebhalwe yibandla ukuthi njoba besuka laba abaphethe lencwadi ukuthi la sinenkinga yokuthi nokuthi bese fike yayifunda umpostoli uPawuli lencwadi abafika nayo nididwa ukuthi cha lalelani uma leli siko leni lithi nokuthi no uNkulunkulu akakuvuma ukuthi nokuthi okungenani ngenza kanje nazo bese kokunye athi ngokwami ila umuzi wakhona athi ngokwami ngithi mina enzani kanje yabo
usebanika manje ukuthi abenze kanjani bese bhala incwadi na ingakhe ebhala incwadi ebhalela abase-Efesu yeah ubhalela ibandla lase-Efesu ngizwile ngokucabana kwenu nazo uselibhalela incwadi uphendula ukuthi isikhathi esiningi siyitholi lesuku ifikile sesithola le eyimpendulo ukuthi ngizwile ngokucabana kwenu bese ayixazulula lenko hayi laba sebefika incwadi ke sesihambile samthola umpostoli nayi incwadi azathi ungibingelele ungikhonzele kubani khona la ezengihlekise khona ethi ibhantshi lami lele ngashi azakhuluma nangebhantshi lakho ubone ukuthi iletha le incwadi useyasho nje manje la kugcineni ukuthi nebhantshi lami lele nganishiya kusibanibani ngoba iletha le so bese befike beyifundela ibandla ukuthi hayi uthi umpostoli kanje bese kuthi hayi ke sesobamba izwi likampostoli lento kufanele iyenzeka ke lana kuthini lapha yama sekunenkinga emaXhoseni fanele ithathwe indaba iye umfundisi mana iyamhlula uyayithwala naye uzoyibeka kuyithi gaqa kushembe baba nakho kunenkinga emaXhoseni sekwenzeke kanje usezokhipha isixazululo kathi hayi mawu kanje abenzi kanje noma uzobuza isiko labo athi kanti isiko labo bona lithini useqhathani lento kade ngiyikhuluma engike ngiyikhulume la masikhuluma lento yeyinwele nothisha bese bethi othisha cha kunomthetho wesikole cha umthetho wesikole awukho ngaphezulu komthetho kaHulumeni umthetho wesikole wakhiwa ngokubuka umthetho kaHulumeni ithini iconstitution yezwe uma iconstitution yezwe iwuphikisa umthetho wesikole kusho ukuthi umthetho wesikole awusebenzi ngoba wakhiwa nje kufanele uhambisane nomthetho kaHulumeni nokaNkulunkulu uma isiko livike liphikisane nomthetho kaNkulunkulu ngala kuzosala ke lokho kwesiko kuzosala kwenziwa abantu bomhlaba kodwa abakaNkulunkulu bazobamba ukuthi mesabeni uJehova ngcina imithetho yakhe yinyaka into esishayile thina mntakasamboti sishawa ukuthi okaNkulunkulu kuuhambo losizi nenyembezi sase sibona ukuthi okunye ke sibuyele lo sicela ukuzosiza sase sikhohle ukuthi sithema sithatha lo hambo kodwa baba ngikulolu hambo olosizi usuzobusa kanjani kushiwo manje ekseni mangivuka ngithi ngiyayibopha namhla wenza isivumelwano noJehova ukuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku ngokuhlamba futhi ngiphinde ngifunde lelo vesi ngiyazibopha mina ngokuhlekwa manje sonze njani sengibuyela la sengiyaphuma manje ake sifunde incwadi nazo sifunde incwadi incwadi esoyifunda ilona iKorinte 15 yeah Korinte 15 so besifunde wona lo 16 15 asuqale lapha kuba ku 16 no ahleka Korinte bokuqala asifunde lapha kwahleka asiqale kuPhilip sibe siKorinte eka Philip 1 verse angicane ku27 ngiye ku30 okay kuphela hambani ngokufanele ivangeli likaKristu esiseluleka kuphela hambani uPaul lo hambani ngokufanele ivangeli likaKristu kuze kuthi yeah noma nginibona izwa manje ngingaboni inkuku zezwe uzobuza ukuthi yini noma nginibona noma ngingekho ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye nilwela inkolo nevangeli anisuki kuko ngizobuyela kuyancwadi engithe ngiyakuyona usathi ke ningethiswa ngalutho thina siyathethuka nangu lama 28 manje ningethiswa ngalutho ngabamelene nani okuyisibonano sokubhubha kepha ngesokusindiswa kwenu lokhu kuvela kuNkulunkulu thina masesiswele ayibo usekhona lo nkulunkulu uthi uPaul yabatshela kuPaul nisazohlupheka ngoba kade niyithanda lento benikuthanda utshwala nizozaca njengomasibisi umaJakobe owazaca kuthiwa yeke utshwala ya wazaca ukuthi lento lokuthi mangibuya koshaya ukhulu wazaca manje uthi kuPaul ningethuswa ngalutho ngabamelene nani okuyisiboniso sokubhubha kubona
kepha ngesokusindiswa kwenu lokhu ke kuvela uNkulunkulu ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwe ngomumsa angisho ukukholwa kuye kuphela anabele ukukholwa kuphela kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe manje mase sihlupheka thina sibuza ngoba siyakholwa yini esihluphayo yini sesihlushwa yini manje ngoba siyakholwa usekhona yini uNkulunkulu mase ubuya ke manje usesibona kasezwa usezwa kuthiwa phakathi kwethu sokukhona abaprofiti bamanga sokukhona abantu abathandazela amanzi bengena ushembe sokukhona abantu abathandazela uvaselina bengena ushembe sokukhona abantu asebe nama queue okuguqwa kubona sokukhona abantu abanezimali abayibizayo esingabhaliwe phansi ushembe wayibhala iminikelo wathi umuntu komunwe unikela ngemali ukuthi ngeke bayisho kodwa babiza abantu bazobaluleka umuntu umeshona ephumihlo unikele uma babuthi imali onikela ngophumisho abayazi umuntu umenqamuka indlebe imali ukuthi menqamuka umlenze wayichaza yonke lento uthi ngoba mase ufike ezulwini ifike ifunakale lento unikele ucela ukuthi umphefumulo wakho ube nawo lo mlenze ungabi nasici ungahambi nomlenze owaphuka enyameni asiqhubeke nalencwadi nikukho khona lokukulwa enakubona kunina ngithi wahlupheka naye ushembe wahlupheka washawa weqoqa ingubo eyidabukile thina sifuna ukugqoka ingubo eyidabukile ngabe kona sakubona kuyena lokho wehamba ngeenyawo wethwala ugodo la uze kuqothuke akhumuzwa sekuphakameni namhlanje thina senze njani kusayikona mefika uzofika thina sibona nje konke kuze ngetray konke hayi not kuze ngetray kuze ngebhanoyi kuze ngebhanoyi kuthiwa utho umunye kumina ngelinye ilanga uthi kodwa nithi kade naqala nihlupheka kanje kuthiwa ke la ningethusa lutho uyinazarethu dumelene nami ubona usizi kumina awuhlali inhliziyo kufanele ngoba ngihlupheka ngoba nginesitha kukhona into engiyenzayo ngeke wena uhlupheke mawungenayo lento oyenzayo kaNkuluNkulu ngoba isitha ngeke size sikuhlasele vele usentandweni yaso isikhathi esiningi so sizohlaselelana uyaluleka kuPaul manje ululeka abantu esithi asithunyiwe nje basihlela ukuthi sithunyiwe ubani nathi asasi ukuthi ubani othe umshumayela uJobe angasatha silethela sazi omncingana akasho ukuthi anginayo imali kapetrol mahala selokhu saqala ngoba thina sinalutho kodwa uyasiletha la ingakho kungafanele ushumayele uma ungehlanga ngoba awazi lutho ngokuqhamuka phezulu ithi ke lencwadi ngakho mangabikho umdile kuthunywa lokhuza la uTimotheo ululeka abantu uthi hey uyeza uTimotheo webani ngakho ke kunina angabikho omdelelayo nize nimphelezele endleleni ngokuthula ukuba eze kimi ngokuba ngimbhekile kanye nabazalwane nimphelezele ahambe nabazalwane eze kimi angabikho angithi phela wakubo uphupha phuphile ngobe phupha phuphile Timothy bengenayo ngisho inkomo bengenayo ngisho imbuzi uyositshenda kaNkuluNkulu hayi asabelwe lokho kodwa silasabelwe nani nosizi manje uyabazi labantu ngoba yena uke wadlula kodwa manje uselungiselela uTimotheo oza uthi hey ningamdeleli nimphathe kanjena ngimthumile ngoba bayakalana abantu uthi ke meqhubeka lindani nigxile ebukholweni nibe namadoda nibe namandla konke nikwenzayo akwenziwe ngothando ngiyancenga lalela ngiyancenga bazalwane niyayazi indlu kaStefani ukuthi ingulibo lwase-Akhaya nokuthi bazimisele ukukhonza abangcwele ukuba nibathobele abanjalo bonke abasebenzisana nabo bekhandleka ngiyathokoza ngokufika kaStefani noFortunato noAkhaiku ngokuba bakufezile
ebekusilele ngakini ngokuba bawuhlumelele umoya wami nowenu ngakho ke basizeni abanjalo basuka umfo kaJobe bathi ngoba naku bagijima abantu abazi zonke le insuku sihamba mahala inikele le ndoda iyasiletha la idlule ngithathe idlule ithatha uThabo isilethe la ngoba sizokhuluma lento ingakho sithi engathi ngathi sikukhulumayo la kungabi ukuhlubula abantu ngoba lo muntu osilethayo uzofuna isibusiso angatholi isiqalekiso ngento ngenxa ngakho ngihlala ngisho ukuthi mina hey Job uyobonga namaqhawe asho njalo amaChrist athi uyobonga namaqhawe ngoba sihlenjela naye uyingxenye lento ngaphandle kwakhe lezi indaba eziphumayo ngaba ayiphumi abantu babonga yonke indaba bathi hey izinto enizikhulumayo kodwa mangase angabi khona osilethayo la zizofika kanjani kubantu uyabona nje ngisabonga uJobe engibonge nondaba ezitha alapha ehluhluka uyakhala njalo athi ethi ngikhumbuza kude ngeke ngimusho indaba ezithubana ngoba senzothi hawu anginjalo ninabani kodwa indaba ezitha abantu bala ekuphakameni uhlala indaba ezitha umuzwe ethi ngizokufakela idatha ukuze ungithumelele intshumayelo uthi ngoba sesizwe ngose ngizokuthumelela ayithathi ngokuthi inkosi kufanele umuntu kweleyo oyazi indaba kaNkulunkulu akasho ukuthi ngoba ngiyinkosi mina kufanele ungithumele manje ngithumele intshumayelo lapho athi mhlongo awuthumele intshumayelo ngundaba ezitha mina uthi ngifakela idatha manje ngicela sengishawa na uvalo uthi mhlambe nje ziyaphoxa ngiqale ngiyibuka ayiphoqi nje zifanele indaba ezitha ngithumele othubona athi hayi ngithanga ukuhlephulele kancane nali idatha manje uyayithanda lento yini edala ayithanda ingoba khumbule kuphakama ivuka ogqokweni le abona lesikhuluma la uma ungakhumbule kuphakameni ayilutho ayilutho ingakho ngithi ayilutho kule inyanga izolwa futhi kule inyanga ezayo sizokhuluma ngesikhumbuzo sikaPhasha sizokhuluma ngoba ngesikhathi kusuke kuphakameni waba bese kuphakameni ubese kuphakameni yonke into yakhe iqalele kuphakameni ngeke sikhulume ngezinto eziqalele kweminye imizi kodwa into eqalele kuphakameni sikhumbuzo sikaPhasha sokhuluma ngaso ukuze abantu bangakhohliswa ngoba batshela nje ukuthi ukuthi kufuna bazi ukuthi lento yaqala kanjani ekuphakameni le asebeyiqalele bona labe khona eningi le yethu asokhuluma ngayo ngoba uhlelo luthi sikhumbule ekuphakameni asiyikhulume zonke izinto ngoba ngizwile enye insizwa isithi sivikela indaba sekuphakameni ngithi mina izinto edathi sivikela ukuphakama ingoba wena la uhleli khona kukhulunywa ngokungcola kokuphakama uyakwazi ekuphakameni akakwazi kwakhona ngoba phela inkinga le nto ukuthi umuntu athi nivikele ukuphakama kodwa akakwazi kwakhona ukuphakama akwazi nokuthi yena uhlangothi lo langakulona nalo sekuphakameni uyabona into engifuna ukuyisho yini ukuthi kunezinto ohlala uhlale ndo ngisegenye ezinye mina ngihlala egenye ezinye ngibe ngibuka ukuthi hey kodwa amadoda khona ekhaya khona ekhaya ukube ngenhlanhla asifundiswa lapha thina ukuthi ungayikhuluma indaba sekuphakameni simelene nokuphakama asifundiswa lokho manje na ke mengithi ngikhumbule kupha nginelungelo lokukhuluma ngomzwa sekuphakameni ngisegenyezini mengikhuluma ikhona inkosi ibisithi lalelani ngoJuly thina egenyezini ngifuna baza abantu ithi inkosi akube khona umnikelo esicelela imphefumulo yethu ukuthi ibhalwe emzini wasekuphakameni ngoba uJuly wasekuphakameni mokufika iJuduya behleli esingahambisani nabo angisho ukuthi abamelene nathi abamelene nathi imoya nathi ngokomoya kulungile sila egenyezini kodwa uShembe wathi umhlangano kaOctober wapi waseJudiya asinikele umnikelo ocela uNkulunkulu ukuthi ilotshwe imphefumulo yethu ngoba isikhathi esikusona
kwakhulunywa ngaso kodwa kuze isikhathi sani senkokhelo manje na ke kufanele noma ungayili inhlangakazi kodwa ukhumbule wenza umnikelo wokuthi kufanele ngabe uNkulunkulu senhlangakazi la wahlangana khona noShembe kufanele ngabe sikuphakameni la wathi khona amasangomane thina sawazi lamasangamane ubuNazaretha ke lobo hey mfundisi usuyishayile lencwadi ngiyayibuka lencwadi kaPhilip ukade uyifunda naye lento ade ngisho egcineni ku23 uPhilip uyakhonza kuEfrata uEpaphra oyisiboshwa kanye nami kuKristu Jesu noMarko noAristarko noDema noLuka izisebenzi kanye nami umusa wenkosi uJesu Kristu mawube nomoya wenu uyamuza ukuthi letha le useyavalelisa igcile usesho nabakhonzayo uthi bayakhonza usibanibani nosbanibani okusho ukuthi incwadi ngempela iletha labantu babesebenzisana angithi manje abanye abafundisi abanye abaphostoli asebenza nabo yini singafani nabo ithini incwadi ngongathandani kwethu esifunda incwadi iZaga 30 verse 10 iZaga 30 verse 10 ngoba siyakwenza lokho sithi uNkulunkulu uthini asihlukane nalento iZaga 30 verse 10 ngizayithola lokho nasi ungahlebi inceke enkosini yayo ufuna ikuthuke ube necala umgcotshwa ke loyo ungahlebi inceke nawe wena mgcotshi ungahlebi omunye umgcotshi enkosini ngoba kufuna inkosi yenze njani ikuthuke kube necala ngelinye ilanga yenzeka lento umfundisi ungubani wawutshela mhlambe ngolesine noma ngolesithathu inkonzo yesabathi izophathwa wena kanti khona omunye ngamthandi kahle angithi wayesondele kakhulu enkosini ilanga umfundisi ungubani ihambe lensizwa iyohleba ungubani ithi micede kuhleba bese ethi baba njengoba usukhulume ngaye nje ingilozi siphumile inkonzo sinikwe yena isizonikwa ubani ngizothina engilozini ucabanga ukuthi wenze kahle ngokumhleba uyazi ukuthi usunecala ngoba inkonzo manje sisemoyeni ungahlebi incebo ezinye zezinto ezibulale kakhulu ibandla namanje ukuthanda ukusondela uyathina edala ukuthanda ukusondela abantu abafuna ukuzokhola bazocosha okuvuthuka emaphakethini lokho mokusondeza omunye kuzocosha yena asizile ukuzokholwa ingakho kufanele ube umuntu owehlayo ungabe umuntu okhuphukayo ngoba uma ukhuphuka ufuna ukucosha okwaphansi ukhuphuke ngako hayi ngokukholwa mfundisi nangu King Swiso la uthi King Swiso la ku Facebook sikhumbule kuphameni amene studio ngiyabingelela kubaba umhlongo nakubhuthabo Sambuthi kanye nakubadidiyeli bohlelo lumnandi cha bakwethu ngihleli nani ngiyabonga komdala weinsuku ngivukile namhlanje ngaluthola uhlelo ngisalalela ngomsa wakhe siyafunda siyakhula kwenisicatshulisa ngakho okuyimthetho kaJehova asembulele yona ngenceke yakhe ubhombele isitimela samampondo siyabonga kakhulu ningaphela amandla kunalokho nime njalo uzokhula lolu hlelo lube nabalandeli abaningi kancane uJehova uzolukhulisa lolu hlelo lwakhe ukuze abantu bakhe bezwe izwi lakhe siyabonga nime njalo inkosi yomusa inibusise futhi iphinde inandisele la enithathe khona lezi mfundiso zikaMdali ezinamandla kangaka shalom King Swiso smooth sabantwana hawo siyabonga inkosi kubusise nawe King Swiso isikhathi ke manje sesikhomba imizuzu emihlanu nje bese siyaphuma wathi ngibone la nangu lawo umuzi mchunu ngiyabonga abafundisi yebo iBhayibheli likhuluma ngathi amasiko abenguni afana ncimishi nokwakwenzeka kwaIsrael iji babezigeza after bethinte isidumbu benezithembu bekhuphukela ezintabeni kuThixo bamzilela noMose
beshwama benemigidi besoka benenkosi yohlanga nomholi kaJehova uMosi watholwa emhlangeni nesiko lokungena ungamfowethu kuningi kakhulu kuyakhulunywa ngathi imuzi mchuni kwamashu testament edala lifana nokwakwenzeka futhi kwenziwa okhokho bethu imikhosi emithathu ngonyaka budumisa ngamacilongo nezinhlobonhlobo kwakudunyiswa ngazo macingwane siyabonga uyishayile ilapho nje isikhathi ke manje mfundisi sisavumi imbongi sizosho isikhiphe akasibonga komdala weinsuku asigcinile sithi umdala emayivumile nangesabathe elizayo sizobe sahlangene sibonga kakhulu ku Canon SA okamncwango siyabonga Canon umdidiyeli wohlelo leyo okuyena sihlanganisele konke lokho esikhona nje ubuzwa nje ngahixeza ilutho imisebenzi kaCanon leyo sibonga kakhulu kuCanon noma singasangenanga sathi shi saze sayiphetha le yencwadi yokuphila mfundisi kodwa konke lokho esikhulumayo kungena khona ngoba uma uyilandele lezi zinto esifundiswe kuShembe izona ezifaka encwadini yokuphila ungena ugijima incwadi yokuphila ngenxa yesikhathi akubange kusathinteka ngoba ihamba bese ize ithinta inkonzo kamahlukana ndlela bese ingena ithi gaxa mhlambe soyihlanganisa masithola ithuba naye imbongi sisho awuvalelise mfundisi esivalelise ke Nkosi yomusa inibusise ngesonto elizayo uma inkosi ivuma siyobonana inkosi yomusa inike isabatha elihle nonke eNazaretha amen amen inamba mfundisi inamba 0606131515 0606061515 mina ngivele ngithi 060 6131515 vele ngiyiqoqa ngoba egcineni ilule ithi 1515 so ithi 060 6131515 siyabonga Thaboka Sambothi inkosi mayivuma kusasa asilungiseni 6 ntambama kuze kube u9 ebusuku sizobe sikhona inamba yami 076 054 3833 076 054 3833 Nkosi yomusa inibusise